Welcome. Siyanibingelela today. Siyanibingelela. Welcome to Dr. Mzizi TV. Dr. Mzizi TV. If ukuthi uyaqala ke bafuthu ukuyibona le channel, please do me a favor. Anenze nje every time nibona i-subscription bell isinyuka nje, ngicela bafuthu niphushe lelo button lelo ukuze njalo udokotela mase decide ukuthi ufuna ukukhipha ivideo nibone nje ngaleyo nto isisho nje ukuthi sesiyakhala. Namhlanje ke ngisesigodlweni engonyameni naye udokotela uMzizi. Siyazi ke bafowethu ukuthi sedlula isikhathi singakhiphi kodwa sizochaza ukuthi sekwenze njani bekwenzakalani. Nangu udokotela ngizomdedela anibingelele abalandeli bakhe ya Dr. Mzizi TV. Sawubona dokotela. Siyabingelela kubabukeli be Dr. Mzizi TV emakhaya. Ngabe ninjani dokotela wami? Siyaphila khehla kunjani kuwe? Siyaphila mkhulu. Naba abantu bayibuza mkhulu ukuthi ngabe sesikwenzeni mkhulu? Wasuthula ngako unyamalala mkhulu. Bese kwenze njani Nkosi yami? Abantu bayakudinga mkhulu, sebebona ungasapost mkhulu. Bese kwenze njani mkhulu wami? Yebo khehla. Abantu bayakhala kakhulu bathi ngiyamalela isikhathi eside khehla. Bengihambile ngiyogaya khehla. Yebo mkhulu wami. Yebo khehla lami ubona nje i40 le ingekho leminyanga ifile ibulawe yiso lo sosi. Hambe kakhulu khehla lami ngiyogaya. Namanje ngiyezwe nje ukuthi hayi angimuhle kahle nomkhuhlane uyanyonyoba lawo umuntu ugodole kakhulu ekhaya khehla lami. Bengile kule ndawo kuthiwa kusePort and Jones. Yes mkhulu. Ngilapho khehla kwelinye ikhehla lisigange kakhulu. Ligaya kakhulu induku zokulwa Ungelisho phela ngeke. Ligaya le induku ezinobuqili zokuganga. Ezokukhuphulana moza ngobuso uyanyuka ezokuvika izitha. Bengiyogaya bengohlala nalo phasi khehla ngiyogaya kulona sahlala kakhulu ngezimo zokuthi ufike nigaya into niqede ukuthi izoshoda ngethambo eliwuthi. Veke ubhaquzweke kulindwe le thambo ubekiswa nasekengeni lezingelayo inyamazana emahlathini ukuthi anizame le thambo ngenhlanhla kodwa ligcine litholakele. Yona ke into esilibase kakhulu khehla lami. Nalesigodlweni nje ngingamisa ukusebenza nakhona. Ama client amaningi nje akafona ngasho ukuthi hayi ngisahambile. Baphazamiseka kanjalo. Baningi nje kade befona befuna ukufika bezokwenza into ezijulile. Kutholakala ukuthi angikho khehla. Ngibhajwele. Mkhulu ngibona mkhulu izinto ezintsha la ekhaya mkhulu ngathi nje ubuhambile ubuyolanda izinto ezithize. Yebo khehla. Mkhulu ngicela singene kwesihloko sanamhlanje mkhulu ispecial semithi. Yebo khehla lami. Ispecial semithi aseke nje mkhulu sikhulume ngaso ispecial semithi ukuthi yini ispecial semithi sobani obani abangafika yiphi lemithi ezobe ikhishwa ngespecial mkhulu. Sisacela singene kusona mkhulu wami. Yebo khehla lami. Sine special la semithi khehla imithi siyihlisile amanani ayo kusabeka phansi kakhulu ngoba abantu bacise bahlupha kakhulu bekhala befona bethi hayi ngeke ndoda zikhale emajazini kuyalumela ejazini sicela usenzele special semithi. Nane special sale induku lezi ezihamba nenhlanhla namabhafu nje ububona nje ingcwebe ezimhlophe lezi ya. Lezangcweba ilezala abantu abazalwa bembethe laba abaphupha amanzi njalo. Baba nabantu abadala lengcwebe ezimhlophe ke ezinekhubala elihambisana nalo sosimo leso sokuphupha amanzi njalo. Nokuzalwa wembethe nje ubona zimhlophe nekhubala eliphakathi lamisana naso lo sosimo namathamba phakathi hambisana naso lo sosimo. Lesi special lesi sibala ini ibhavu. Lelamba nenhlanga. Izinhlanhla. Kumuntu osezizame nje ngempilo nje kwazi wamfishana izinto zingenzeki. Sizobala indoda yaseAtracity. Nayo indoda enkulu le edume kakhulu esidume ngayo la ekhaya nayo siyehlisile inani lawo kakhulu sibuye size kulentelezi esiqhwaga le abantu kade sikhuluma ngayo kade sigcina ukuvela lemsakazweni. Le ntelezi abantu bayithande kakhulu bayithathe yaze yaphela saphinde sagayeke kuyimanje sididekile ngoba manje le nto engathi ifakwa phakathi le ejulile asiyitholi sinenkinga manje ukuyithola bayithathe kakhulu abantu bayijabulela futhi yabasebenzela. Yiloko ke khehla lami sikuthokozela kakhulu
Manje mkhulu njengoba uthi lentelezi le ngizobuya manje kule nceba lentelezi njengoba iphelile mkhulu uthini kwabantu isatholakala noma senza kanjani Izotholakala lento phela lenyamazane engena kuyona ezimfihlo iyona engishayayo manje kodwa ngibekisile phela ngoba insizwa ziningi yabo komakhaya Eastern Cape nangapha koXopo nangapha koMandeni ngibekisile into engizoyithola lenyamazane engena ikhanda lawo kuyona sesiyahloniphisa masithi inyamazane ngesabuyela kwesadlula ngibona ukuthi yini lengena kuyona fa ngithole yona lento futhi isanda ukuphuma ngachaza kubantu mayisanda ukuphuma isanda ukuzalwa lenyamazane kuba njani kuyona yona ke ngishoda ngekhanda layo abantu futhi bayithande kakhulu lalabo abayizigangi bafikile kakhulu lapha beyincoma bajabula basho bathi hayi impela idosa ngawo lo la enobumnyama bafuna abanye behlukunyezwe imanager emsebenzini besho ukuthi bayigovuza ngomkhonto kanje bakhulume bakhithama lifake emlomeni akhulume nalo emlomeni akhafule ekseni emsebenzini mefika lapha imanager yenza amaphutha alizalishone shone mekuyaphuma ngemoto abenye bayithi angena ezihlahleni ngapha komazimtoti yangena emini kaBhayila ngalibalele afika imoto seyidosa i-breakdown umfana ebimhlupha ithi iyamgcoshisa lo manje ngeke sisho ukuthi yakweyiphi inkampani khehla lami lokho ke kuyasijabulisa kakhulu uma bebuya besho ukuthi hayi ndoda hayi ugaye kakhulu kulento iyona ke sibambile lenyamazane kuyona intelezi njengoba ubona nje imithi emhlume njengoba uyibona phambi kwakho laba banenkinga yomhlume uthothi kuyavuza la ngemuva okuzozo kunenyama eziphumile ngemuva iyona ke induku yomhlume leke emabhodleleni amnyama leke emabhodleleni amhlophe amaningi umvusankunzi lo isiqhwaga lo sidume ngawo la ekhaya uthi mawushukuzile waphuza iglass ungapheli u30 minutes induku ingamange mesimile induku mawufuna ukuthi ukhondanisa wande ngaphakathi ukuthi mase uye entambeni kumama asale lejabulile mesivukile induku uthela amasi agcwala inkomishi waphuze musebenzisa le nduku shokuthi ufuna ukuthi yakhulelwe mhlawumbe umntwana nemtholo yenza ngobuqilo obunjalo naye yenye lapho ukuthulisa ziningi khehla lami induku esizibeke lento sazehlisa khona izizwe kukhona yokubulala idliso ngaphakathi singabalala zeshona ezesifo sokwanda ubona lamabhodlela nje khehla azofaka izinduku ezihlukahlukene phakathi sayisokhile lento leminyanga ishiswa yilanga izinto eziziqhwaga le nduku leyo busoka esibizi ngawo kakhulu sofaka lamabhodlela lawo akuwona mkhulu amabhodlela ngoba phela seke sakhuluma ngaphambelini ngempande noma ngomuthi yokubamba umuntu onemali ngabe mkhulu ilezi isokanye khehla lesigangi lesikhehla lami yabo manje kade siyibophela leminyango sayifaka nalempande ezigangi safaka nalamafutha feshiswa ilanga kuzihlangane kahle sesiyayishukuza sesiyayifaka ngoba nayo insizwa impela iyabasebenzela kakhulu labasebenza nangabantu yabo labo ukuthi ukhuluma nomuntu iyamhungula umuntu avume yonke lento oyishoyo kuyena umuntu osebenza ngabantu imali mkhulu noma umuntu ukhulumisana nabantu njalo ukuthi abantu bangaxwaya abaningi ke labadayisa imshwalense bayithathe kakhulu futhi bathi iyabasebenzela ngifuna ukungena lapha mkhulu kunabantu mkhulu abasebenza ama call center yebo ke engeke ngiwasho ngomagama adumile mkhulu lana mkhulu umuntu kumele adayise ukuze ahole yebo ke mkhulu lana mkhulu ngingasizakala mina ngale libhodlela ukuthi mkhulu ngibe nama sales aphezulu ukuvela wonke umuntu manje ngale libhodlela khehla lami kunenduku eqondene naloko ke ukufona efakwa phasi kolimi mawukhuluma nomuntu wenza naye ideal mawufona hayi lokhu kufuna nibhekane ngezithunzi lo kufuna lokhu umuntu nibhekane ubuso nobuso leyo kuyifaka phasi kolimi so uyakhuluma ke nawe uqala ukhuluma uthi njengamanje ke bafana bomoya sengiyakhuluma ke nalomuntu yes usibanibani wakabana banongena kuyena niphile kuyena avume yonke into engiyisho so uyayikhotha ke ungayigwinya ngale ngathi ringa so uyayigwinya wena ingena kuyena ngathi iphile kuyena melibamba nje ucingo nje hello so uyawugwinya wena lo muthi isigange esinjalo nalabantu bamathenda basebenzisayo na kakhulu mase bazi labantu laba abamthembisa ukumnika le thenda iyona bavama ukuyithatha so uyabafonela ubashanga obuqilo obunjalo ukuthi bangasuki emqondo yabo ungaphumi wena bale bekuthembisa ukuthi hayi ndoda kuzalunga kanjani lento siyinika wena baningi asebewinile kanjalo siwinile insizwe eziningi kanjalo mkhulu wami yebo ke ngabe nalento okhuluma ngayo kuzowelela phansi kwespecial na konke khehla lami nje ababecelile sibenzele kanjalo sihlisile kakhulu kwehlile kakhulu khehla
sikwehlise kakhulu. Mkhulu lana ke ake ngibuyele la kuyinqeba mkhulu. Kunomuntu la uthi HNY Mhlaba 179. Ubebuzile mkhulu wathi angikubuze mkhulu wami ukuthi ibhande noma intelezi noma inqeba yezitha. Yebo ke. Unayo yini na? Uthi angimbuzele nje mkhulu ngoba njengoba sikhuluma ngenqeba nayo bebuzile ukuthi inqeba nayo yezitha unayo yini mkhulu wami? Yebo khehla yabo le ncweba le khehla siyigayisa yifebisa. Yenza ukuthi abantu bakuthande ikuvikele ezitheni. Ilamula nalempe eyidala bokuthola ukuthi ubanga uyidalwa izidalwa zizi kahle mhlambe khona ophendula amadlozi kini ophehla namanzi amnyama. Le dlozi leli meshisa impepho umemeza amagameni idlozi lize kabi kini nenhlezini namabhadi. Sikhande ngobuqilo obunjalo khehla le. Le ncweba kakhulukazi le ibovu iyona isiqwaga kakhulu isiqwaga lesikhehla umuntu olandela wena la kuyambhedela into zakhe zimhambele kahle mengimemeza nje uzimbela yena umgodi uyisa amaswishi kuyena le ibovu manje mkhulu le mhlophe esithe ukwehlisa amagiya ngoba manje labantu sinzela abantu abanalesimo lesabantu abadala uthothi uphupha amanzi njalo uyathuka ebusuku unezinkinga iyona ke khehla lami le mhlophe siyifakele empande lezi ezihambisana nalomuntu owazalwe embethe. So mkhulu wami umuntu owazalwa embethe Yebo khehla mina uyayidinga le ntambo emhlophe. Uyayidinga khehla le ntambo emhlophe yona emlekelelayo ifike ixhumane nale idalwe ezike. Ilekelelini kamandla nesidalwa lesi sikuyena. Isinika amandla ihambisana nenhlanga kodwa uqala gezwe uqala mezofakwa le ntambo. Lencweba le inamaphakama khehla lamanzima kabi kunelinye iphakama eliyimfihlo la esilande eCongo. Nakhona eCongo silithola kanzima siphathisa labafana abadrive ama truck yabo la athwala ikhopha suke eCongo la ufice ehambe iconvoy entry siphathisa bona lento. Sifonele lo madala ongalanike bona bafika ngesikade la. Bayiletha lemkhumbini emidenova lento ikhomba. Ilento ikhopha. Khane ifika. Into enjalo khehla. Manje mayifika nakhona lephakama lingene entweni eziningi izenhlanhla leli phakama leli khehla la. Mase selingena la lijike futhi lishaye nalo uthole lento sebeyithathe ngamandla labantu ngoba lingena kulomuntu wenhlanhla khehla lami izinto zakho mazivalwe kakhulu. Yabona abantu abafike la kulamasonto aphelile kade sigcina nje sisanda ukubonana nani. Kunenduku ebesigayile khehla lami enzima kakhulu baphumelela abantu left and right yokugquma okwangijabulisa bathuka kakhulu abantu ade ngithethela indaba okugquma bengithi ngizodlula kuloko ngenhlanhla ngakhumbula akhumbula nje sithethela indaba okugquma ukuthi abantu bayatetema kakhulu bavela lapho ukugquma kanti kona okuvula izinto abantu bethi bathukile kakhulu bebeyilanda kakhulu induku befika la zokugquma baphumelela futhi izinto zenzeka basho bathi hayi siyabonga mkhulu kade sasigquba ngenduku hayi le nduku isheshe isiqome ubona emaphupheni ukuthi hayi sekwenakele nezinto zenzeka siyakujabulela nako khehla lami lokho kakhulu lephakama ke lengena ke le nduku ke leqhunywa ngayo mkhulu wami le nduku le kusho ukuthi ubhekene nayiphi impi mhlawumbe into zakho zavalwa ngenhlabathi zamathuna mhlawumbe nginomuntu owathatha noma izithombe zakho oyigqiba wafaka nezinto ezobuqili ukuthi nje into zakho zihlezi zimihle le nduku iqashulisa konke lapha imoya ifuna ukukhuluma emogquma faka umbese iyafohla khehla yafakwa namathambo ezilwane ezisiqhwaga ukuthi into zakho sho zivalwe yiqile elihlakaniphi kanjani ifohla kunjalo le nduku sifaka nje ithambo leblamane le nkomo ethiwa iblamane le ngavinjwa nhlobo alivinjwa iblamane khehla noma ngama nenduku kanje mase licimezile lithi ngizodlula liyangena ithambo lalo nezilwane ezinye ezisiqhwaga kodwa elihlambulukile ezingaxabani nedlozi nedalwe khehla lami into enjalo ke khehla le wafakwa nekhanda lendlula mithi singabala khehla lenze leshona into eyifakwa kula safaka nanemali sayigaya imali sayifaka phakathi sangayishisa safaka engashisiwe egayiwe sayigaya nje imali kuba nemali esigayayo igayi ube impuphu ifakwe kule nduku ifaka ovuka bonke. Manje mkhulu kuyacaca ukuthi entweni kanjena ke mshuthi mangizofuna le nceba angithi ngazalwe ngembethe Yebo khehla kuyaphoqa ukuthi ngifike ngize kuwena ngoba phela njengoba ushilo kudingakala ukuthi ngigezwe into enjalo khehla yabona uma ufuna khehla lami lento ejule kakhulu ziyazi insizweni ngiyamtshela hayi khehla lami engathi kuzophoqa ukuthi ugibele uze sihambe siyephesheya komfula esigangeni yila qalwa khona esigangeni ngimbi umgodi ugeze ukuwona mase sowugeziwe ugqitshwe lomgodi wemfuleni uyogezwa khona ngamabhava ahlukahlukene nakhona
so uzoshaya ukhamba uzoshayela emanzini uzodosa ingwebe yalo kathathu sikugwinyise enye impande lapha netshe lomfula elimhlophe elincane oluthatha emanzini lento ngiyona ezophila kuwena Yes. ilwe nale moya into zakho zinyakaza ubusuku nemini angithi yazi ukuthi amanzi awama nyakaza ubusuku nemini sisuke senza ubucilo obunjalo okay into enjalo okay hlale So laphana mfulo emkhulu emfulweni kunemfihlo yakho laphana thizeni mangithi ngiyabuza sithatha ukunakisisa kahle ukhona khehla la moya ophila khona la ngisebenzela khona okuyibona futhi obalekelelile abantu kakhulu abanye abanamandla ngoba izangoma ziyafika la inyanga baba nenhlanhla bayawubona asho ukuthi mkhulu sithe sifika la kade uphahla ngabona ukuthi kodwa ngesikhulume lo ngalokho kakhulu khehla lami mkhulu lana mkhulu kade abantu beyilindile lento ispecial summit kunjalo khehla sebakhala kakhulu abantu yes mkhulu ngicela mkhulu sibacacisela abalandeli lana ukuthi siqala nini siphela nini futhi ukuze ngoba phela ngeke sihlale ngengayonke special angazi kodwa siqala nini sigcina nini mkhulu ukuze bonke labantu Eastern Cape Johannesburg Cape Town nonke bafuthi kuba ngiyanazi nilalele nikhona na kuma comment section siqala nini mkhulu siphela nini abantu kade besihlupha mkhulu bathi msakazi sicela special nazi special bafuthu yebo khehla la le special khehla shuthi nje singalinganisela kule inyanga le uJuly wonke yes okay makuphela uJuly ayavalwa amasango khehla yes so ngoba vele lento kuyabona nje ziqaliwe okunye ezinye zilapha egarage hawo lezophela yonke yes zophela zonke nalezi incabe ezimhlophe uyozwa nje sebehlaba ikhwela nje sizophela zonke khehla la kakhulukazi abahlupha kakhulu ilabo abaposelwayo nalaba ke bafika abanye bafika nabo kakhulu yes mkhulu yebo khehla so mkhulu uthi kumina the whole month of uJuly wonke especially la kwaMzizi semithi yonke ekhona la esigodlweni kunjalo khehla la yonke nje lenyanga kaJuly yes mkhulu so besilwa yona lembi ngoba namanje ngiyabona ukuthi lemithi esigayela mincane abanye nje sebeyiqalile bayithatha imithi ngoba abanye angithi bakhuluma nathi njalo efonini sesibatshelile bayayithatha yama-ulcer ayama-ulcer bawuthatha kakhulu nalo umhlume iwona kusigqilazayo kakhulu khehla la nalo woshukela woshukela nje ububona nje selimngakhe lapha u4 yebo lena ikupe ipurple uhambe kakhulu khehla yes izona izinto ezihlukumeza kakhulu wona kuyaphoqa ukuthi siwakhe futhi ube mningi mkhulu ake ngibuzela amadoda anezibindi la ngikuzwe mina uthi kumina mkhulu ngisho nale ndoda yase Ultra City ngingayithola ngespecial mkhulu yebo khehla sihlisile kakhulu indoda yase Ultra City ngimozo ithatha ukuthenga imbuzi mase kube ile mali ke mvula sikhwama yomthetho thina ke sihlise lapha kwemvula sikhwama kwehle kakhulu kwemvula sikhwama sibavulele nje amasango nje ba kuJuly kuphela kule ndoda se-Ultra City yebo khehla emva kalokho mkhulu ziyabuyela khehla lami lamanani enjwayela ajwayelekile ziyabuyela khehla phela nje ile nyanga ngoba bekhalile abantu ngoba khona kade mkhulu beyicela lento besho ukuthi kaMzizi ispecial siphuma nini kunjalo khehla lami mkhulu ngisacela mkhulu sesivala nje mkhulu sithi nje ukuthinta kancane mkhulu kwemithi mkhulu yenhlanhla futhi mkhulu ngabe mkhulu siyakwazi yini futhi kunaso so specialist mhlawumbe umuntu athi ngicela isigubhu mkhulu ngoba phela njengoba mkhulu usubize ispecial ziningi abantu izinto abazosifuna mkhulu ngoba uyazi nala ekhaya izigubhu zikhona izimpondo zikhona mkhulu yebo khehla la impondo esizigaya kakhulu abahlupha ngazo kakhulu uyakwazi khehla lami ukuthi sigayele sikwenzele ungafika nawe ukuthi lento ithatha isikhathi ke yaqhilaza hawo khehla lami ngoba abantu abaningi uthola ukuthi omunye unebandla ukuthi abantu abangena ayikho imoya ogqilaza njengaloyo ukuthi udosa abantu kuzongena abantu kuyagqilaza ukugaya lo yamoya futhi ukhulume sheshe siqoqo kunye la okunye ukuthi sekufakwa la sewukhona kuyagqilaza khehla lami ugqilaza kakhulu ngoba phela lento angeke kwalento feyithola i-direction ukuthi feyigcwala abantu la kunamaphakama athize kumele angene kunamakhubala athize ekumele angene la kulento lento sifuna imema abantu la
ummeme ngenkani umuntu mebuka la ekhaya athi mebheka kuleli khaya afike lo sizi nenyembezi njengale khuba lekuthiwa usimemo njalo sali khona azofika khona usimemo wangapha emampondweni nosimemo wangapha kaZulu okay omunye uthothi uvukelwa yizitha izona lezi zitha ziyamlandela manje gcine sekuphazamiseka nalomsebenzi wakhe leyo nto fayisi sithi makhela lento okudosa njengoba esho ukuthi unezitha kube nenduku enye somakhela ukubloka lezi zitha lezi ngoba lezi zithi izona lezi ehlebhiza lento mesiyakhekile sike sithi njengesonto emasontweni kunemibango kakhulu abantu abafika la uzoyikhaya lethi emkhulu kunendoda engivukela ithi ngathatha amakholwa yabo abantu ade bekhonza kuyena fayisi sithi makhela lento okudosa kube nenduku esomnika yona nawo le nduku kunzima kakhulu kuyakha le nduku ugeza ngayo ke yona uhamba uyichithe esangweni hawa wozinqamula izitha nje ziphele nya abantu abakulandelayo ugeza ngayo nje uyigeza ukhuluma uyichithe esangweni uthi nya ulandelwa abantu izona khehla lami ke lezi no mkhulu siyakuzwa mkhulu wami mkhulu sesizovala nje mkhulu ngisacela mkhulu ubakhumbuza abantu inamba otholakala kuzona nendawo futhi otholakala kuyona mkhulu la kwa Dr Mzizi TV. Yebo khehla lami hayi inamba bazeyibona nayi igijima le screen na bayazi ngisebenzela ko. Hayi bazi kahle khehla lami bazosithinta nje. Basazi isigodlo khehla lami ukuthi sikuphi bona nje nayi inombolo bayibona la ku screen khehla lami bafowethu siyacela ke bafowethu ni comment ni subscribe ni comment nisho ukuthi nifuna udokotela ngimbuzeni sikhulume ngani njengoba ngangishilo ukuthi le channel akuyona eyakhe kuphela kodwa iyenu futhi mkhulu wami cishe ngakhohlwa mkhulu sike sathinta kwamanye ama video ethu ngesithwalo sedlozi Amazi-ke sizobuye singene nini kusona kodwa abantu bayacela ukuthi sikhulume ngaso ngiyabona la ku comment section abantu abaningi bafuna ukwazi ukuthi kahle isebenza kanjani lento kodwa mkhulu asike sikubambe nje sobuye sibanike lento mkhulu yebo khehla lami sobabona khehla lami sibachazele ngokuzayo ngoba manje nasi nesikhathi sidliwo nogwatsha manje yabona nawe ukuthi simatasa naba belindile nalemnyango befika bezofuna lezi zinto kodwa nje ngokuzayo sobe sibhekene nayo khehla lami lempi le ngoba lento le ihlukahlukene khona abafika la uthothi usebenza ngabantu isangoma khona osuke efuna lento ihlukene khehla ijule kakhulu khehla lami ifuna isikhathi bese ukhuluma ngayo manje ifuna sibe nesikhathi kodwa ngokuzayo siyathembisa ukuthi sizokhuluma ngayo bafowethu yena ke lona isipoko se-TV mhlaba ngibona ngehlo ngabe suku lakho lokugcina sesiqedile la kwa Dr Mzizi nizwileke bafowethu ispecial sesiqalile bafowethu from uJuly wonke uzoyophela imithi la kwa Dr Mzizi izobe iku special ngizomdedela udokotela avalelise kubalandeli bakhe ababukayo iDr Mzizi TV mkhulu ngicela uvalelise kubantu bakho siyabonga mkhulu ukuba nawe Thokoza khehla siyabonga Sinyane lembu